Ngiyibingelele iy'ngane zakwethu, ngiyibingelele kini nonke iy'ngane zakwethu. Yebo mfethu ngicela mawaka-like ungi-like-ele mawungenankinga ungifolowe. Yebo bafowethu, njengoba nazi ukuthi iy'mpufana namhlanje ziyagijima-ke ngo-7:30 ningakhohlwa-ke ningakukhohlwa-ke lokho ukuthi iy'mpufana the Clubber Boys namhlanje ngo-7:30 ziyagijima-ke iy'ngane zakwethu noma-ke amakhaza ebhokile kodwa ningakhohlwa ukuthi i-team enkulu iyagijima. Yebo bafowethu, nayi-ke i-line-up, possible line-up engadlalwa i-Kaizer Chiefs namhlanje. Namhlanje ngo-7:30 uPeterson uzobuya-ke uzobuya uPeterson bemfaka uLeon ngoba phela i-team yakhe le kungenzeka futhi aqale futhi noLeon possible lapho. Yabo lo Peterson engaqala kodwa-ke asazi-ke kodwa lapho ngabazi ngoba phela uLeon ifoma yakhe bangamqalisa against yona sazi. Sibuye-ke kuFroster, uFroster-ke hhayi vele uzoqala engicabanga ukuthi akakadlali kabi, usadlala kahle uFroster madoda umfana omdala. Sibuye-ke size la kuMoloyisane, uMoloyisane-ke kumele adlale-ke iy'ngane zakwethu. Izizathu ezingenza ngisho kanjalo-ke ukuthi-ke amagemu asemaninganyana engicabanga ukuthi awu-3 or 4 awu-3 kuzobe kuyigemu yesithathu le angadlali engicabanga ukuthi-ke ukungena kwakhe namhlanje kuyobe kuyimpoqo ngoba phela abalandeli sebenokukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana ngaye ukuthi hayi bo, wayena ancishwa, wayena enganikezwa i-game time njengabo bonke yabo. Engicabanga ukuthi namhlanje singambona eqala umfana omdala. Size kuMigwele, uMigwele uyi-favourite coach, uyi-favourite coach uMigwele, ngeke ahlala ebhentshini uzobe ekhona. Sithanda singathandi yikho vele ngumuntu kudla phakathi. Sibuye-ke size lapha kuMonyane, uMonyane uwumfana nje osenza kahle kakhulu engicabanga ukuthi kwi-line-up uzobe khona. Asikunanasi lokho, asingabazi futhi lokho, uzobe khona eMehlomane ngongale. Hawu madoda uMabuyi uzobe khona akubuswa unless ukhathele-ke mhlawumbe u-coach engamphumuzela ukuthi ukhathele kodwa nje hhayi yena uzobe umuntu ozobe khona. Sibuye-ke size kuNdlovu, uNdlovu-ke ngicabanga ukuthi-ke uzobe khona iy'ngane zakwethu. Angicabanga ukuthi une-suspension hhayi akanayo yabo. Uzobe khona engenele uNtasingwa, uNtasingwa ongazange nje aba negemu enhle kule game esibuya kuyo esishaywe kuyo i-Arrows, azange nje aze abonakala laphana, kwangathi akekho ekhona. UChislett-ke uzobe futhi ekhona uChislett ngoba isizathu sakhe lo baba sasingezwakali ukuthi wayengekho yena yabo, ngoba wagcina nje ethe yena noSilver bathola nje umhuzukwana. Wayeyiqambela amanga yena, wayefuna nje ukushintsha iskimu esingenasidingo lo baba loya yabo. So engicabanga ukuthi uzobaqalisa igemu. uShabalala-ke ngicabanga ukuthi kuyamphoqa kuba la kumele adlale nge-double 10 uChislett noShabalala kumele ashaya nge-double 10 yabo. So sekuba uSilver-ke engicabanga ukuthi sokhe simbonile noBathman, sonke uzobe khona futhi uBathman. uPhiri uzoqala ebhentshini noVilakazi uqala ebhentshini ngoba uVilakazi wangathi ulimele uma kuphela igemu laphana singazi-ke. noPhiri uzoqala ebhentshini njengoba ikanjena iy'ngane zakwethu.